ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते द्वादश स्कंदे अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमादया कालेन वदनादाजन् नक्षन्त्यायुर्बलं स्मृतिः वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः धर्मन्यायव्यवस्थां कारणं बलमेव हि दाम्पत्ये विरुचिर्हेतु मायैव व्यवहारिते स्त्रीत्वे पुंस्त्वे हिरतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि लिङ्गमेवाश्रमाख्यातम् अन्योन्यपत्तिकारणं प्रवृत्त्या न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनाद्यैवात् साधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव नोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनं दूरे वार्येनं तीर्थं लावण्यं केशधारणं तद्धरं व्रतास्वातः सत्यत्ते धाष्टमेव हि याच्छं कुटुम्बभरणं यशोर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाविदष्टाभिराक्रीर्णेक्षितिमण्डले ब्रह्मवित्सत्रशूद्राणां यो बली भविता नपः प्रजा हि लुप्ते राजन्ये निर्गणे दश्रुधर्मभिः याच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननं साकमूलामिषक्षोद्रफलपुष्पाश्च